inga le trai o tu fia le mai na ko ia tu ia tu na tu o sa mo mo fa po la tu man awa ia ne ia nga ia lo ia tatu waso sa le bau sa mi wa tia fanua ia malai nei Taiala lua malai Tupua tasia Samoa mana fai na malo ia fa singa fa le atu fa singa fa malo o pa ia foi mota awar pa ia mau lunga wa sa nei mo mawina fofuanga alu mamao so tatu malo o se Manuia Samoa mo takata ia lo leo fa kava ma fua ta mo mole la feo na sta tu pe fa ta lo fa tuai fa felo ai tuai sua la suma te tai o samina la suma fa fa ngai na te lani reverend el pole Sara el tu pe au le kalesia fa la putonga ke visano Samoa ai la vane fa sino la fa na longa tofio le tua ai foi le fa sino le ai na sa li ale o fa talo fat fai ka langa fia le ngate tumu Samoa ai ale na langi Atua fia la fia na tai malo o la fia na mai tai pa mio Samoa la fia na fia me na omi mtafa o sa fa pito o le pa mio Samoa fia la fia na sui pa mia fia na minister gabinete fa pia minister na lango Yo la opción al fontalai va per sui fontalai sui mamalo al morto fono per menio Samoa. Yo la opción al famsun silfa per l'ufficio famsunoma fio sui al malo potato paanga mai fafo un faio na tato awai ni yasu. Le vai a foi fala otto il pa ia mau mai su ngai ali Mulinu'u pa per sui tamatai o fa un faio tatu awai le yasu patalo fatu le pa ia mo luma e fa luma o tanga lenga fala putunga o man malo o tatu fatasi ni Taiala ni lua patalo fatu fo sui malu o la fai misi pa pia sui fala putunga tu moti e pa ia mo luma e fa fonga e pa ia tama ma ainga mo la tu tama eu sou ngatu mua pule tu au mala tau ai ngal kai mal ba afonti o Samoa o poto tu lo na lava susu mai tala mai au afi mai It is my great pleasure to welcome you all today to the official launching of our national plan. Greetings, Reverend Melpone Sara. Greetings and good morning also to the Honorable Prime Minister of Samoa, Honorable Fiame Naomi Tanafa. Talofa lava to the Honorable Deputy Prime Minister, Speaker and the Deputy Speaker of Parliament, Honorable Cabinet Ministers and Associate Ministers, and all members of Parliament. Warm greetings also to Your Excellencies, members of the Diplomatic Corps. We're honored to have you here with us today. I also acknowledge the presence of the esteemed representatives of our communities, Susumai Mulinu'u and women representatives. Greetings to you all. Special good morning to the government dignitaries, heads of various ministries and corporations, members of the private sector, and representatives of the non-governmental organizations here with us. And finally, I extend sincere greetings to all the people of Samoa who are able to join or tune in to this momentous occasion. Talofa, talofa. And to say, tu mana masanu famoe o tato watunu. Yawa ina yombumbua me mutausa. De inga, e famu, man fane tanga ile tua. Wasi fano no manu. Ina ia manuia le nei whakamoe. Lea walau atuai man whaanoaro i lau sunga T.A.T.E o Saminga, lau sunga Reverend Pone Sara, le matalia o le tātou whakamoe le nei Taiala.
tātou tāpua I le atua. Awa o iloa oe o le atua alofa fua, o le alofa muti vale. Tele ngese lo tuasa, o tele fo ilo alofa. Tātou ifo matatalo le atua. Fio mai a lana pa iai, e te tautoro ina le mātou mawhutanga nei. Awa mātou te taritonu ma ioi, le ei lawa se tasi o mātou e sao ato toa I rumo o lausi le whaka. A mātou te talo e te a fio mai, e a mātou whaia ele nei sa mui le moni, ma le ato atoa e te tawai. I ua toa I mea umai le whasisilino o rovi inga e whawapau. Tārai ala ia Yesu lo mātou I whao. Amen. O leo kumai le whio pa ia le atua, o me le tusi e iona, tau koe wha o te whaita wina, ia nā se whainuku. Pa whonga mai ia whio pa ia o tātou atua. O matua le anga rawa le nei mea ia iona, wa ita rawa o ia. Manuia le atua le, tātou whaitau whaka o rongo ia nā whio pa ia, tu mau ia te ia le inga le i o whakau rawa. Amen. So manatu whale anana e tō matau ina ai tātou mawhitanga ma whatasinga le nei aso, e le suafa o maro le atua le tamā, le aro, ma le ngāra pa ia. Amen. Aso rongo manatu, i le tusi e rau whaitau tusi pa ia le rauhangi, ai ia rei. Roi ai le manatu o le aso e Apia. O le ita o iona I le alofa whakapare pale o le atua. O le ita o iona I le alofa whakapare pale o le atua. Jonah's anger at God's mercy. Ki whakamawhaina le ita o iona. E se a o ita i iona. Tara marama. Ma tonu le tua iuna I aloe, ta lai o whina ngaloe ni newa. Ai musu, sola I Tamasese. Whaangi le tua matangi, lafo ai I lalo sami folo rei. Sala mōle iona, toi maua le no whaarua. Toi anu toi whaataungu whina ngalo le tua. Iara waralanga, ole ao mai maraia, toi whaasu waso. Nau mai leo maraia mai le tua. Eita, ele yo. O sala mō tangata. O na sala mō ai leo le atua. O le tau u, le mā reia na whoro ai. Le mā fua anga le nā le ito yona. O ita ina o le tau nuu le mea na ia alanga ina. O le tau nuu le mā reia ni newa. O le tau rona mana o le whanua tangata o nuu ese. O ita ina o atu inu ese le manuia o le atua. Sa te tauna ngata ia Israelu nanu. Ia le awhia le nei tai. Ia tonu se whi au fule mu tātou. Awa reita. Na o whaia whune lotu le public consultation. Whātartanu anga whara o tele. O le matahapu le nei. O le tua lalo whare nāna abatu le pa ia o le atunuu na awhia mai. A so o tātou manatu. Ai tuu le atua. Na te whaia le whaakuna. E whai lau tātou o mai. Lea la o tau sila. I o tau whina ngaro na whaksoa mai. Ia e ina mea natu. A o tau whaitau atu nei ele o iei mea o tau whautua ina i ofisa. Ia o tau whaita. A o tau sila atu e ini mea o sui ele ofisa. Ia tasi le nā ita. A le mo whamanatu mai. E tara le leimu I tātou le nei tai ai. Awa leita. Rea ngai a whai o leana o tau te talo le atua e whaai mai nama. Sa te talo fwoi ofisa rātou. Ia sa te talo tuma te minista. Sa te talo kabineta. Leo o mai whasinora. O le ala tātou te sāpani ai. Mō se Lumanai o le tātou atunu. O anu tātou lamona, tātou tuku le atua. Whasino mai le atua, le me au na tātou whaia.
Jonah's anger at God's mercy. Jonah was angry with God because God did not deliver what Jonah wanted. But that's the message. What we want is not according to what God's will. But let God's will be done, not ours. So no matter what we want, let us put to God. And let God speak, and let God do what He wants for us, for our benefit. And you know, I feel way soon in other one. Fina ngaro le Tupua I feel way Mulinu'u. I eat a cat on the thing. Let you feel them so. It ain't Malama that was so only Mafuana. It is here T.A.T.E. The devil did not want people to be saved. I know I said, I'm going to look for a banner tour. For there be in a to a lay over the farm. I've been that of Pesse, the Fakasas, and school. Samoa, alam singa especial da fe ngai mo T.A.T.E le yaso. Ana le le na rolangi. Tele fa fita o fe ngai le vai ta le ngata fa mai. Ai fa pe fo I te mo fe vai vai. Ma tu taro le ia le o fa pa le pale I T.A.T.E. Ave ese le ita mai ya ma tu o a pengale ale fili mo tele na ma tu to ina loi. Wa faina I matu faina. A faina I society. A faina I manetu. Matu talo le ni. E rofa mai ele matu mafutanga le yasu. Ye me uma matu te faia le manuia. Fo ia to ipere de inga te tabu la. Matu talo ma bala au ala lava le sofa mo manu Yesu te risoro matu o li fa. Amen. Leo o tuta iu mau le vininga, whamanu ma whanetanga I Atua. Whafonga foi. Le paia o sau nei le whiau o le tala le lei. Au le talo, le tau ina ia paifo, wa iane I loto mo whamoe moe le whiau moli o le nei Taiala. Lau sunga I whawhengainga, maulunga foi le tauwhi wana o le Atua o le iai le sosia o whamunianga. Sai o le solifota Atua mo la menga. Le
talo Samoa o poto, e sanga o tupu ina pea i le ngā le atua, na utu whaelangaha. O foi le malosu le timo ma le mawhauwhau, walfia ngai ai ma malawina i le karesia, ai maise tala ina o le tala na le, whawhai. E mai o le aso ma le whilinga, o le aso foi ma le matai ngā tila, o whapena se na mona, o le whamoe sa whauwau, whaupō. Sa tau mata i le te pētua mani a, whato whala inga i tūtino umo le tātou atinu. Sa sua rau na pauta. Sua rau na patai le whato whala inga ka peneta mamanu. Sa papea hoi o na safa oti le uto le whai mea. O ni awala, mani a Atinae, mani ala manuia, walu manaki manuia o Samoa. A lele ua mai, o le launga na ami, ma o le launga o tu foi leo le tātou aso ma le whamoe moe. Na o whionga tamatai pare mio le malo tuto taso Samoa, na o whionga whia me na au ni ta afa, le uai, pare mia tamatai le Samoa. Ka ia e whasino e a whionga i o Samoa lasi mo rātou tama. A whio la o whionga whia me o sa whapito ma whalang fulu o waru. A la whalafa tunga o oe o tui atua. La ratai e mau whare Upolu ma le malo le whale atua. Na o whionga tamatai pare mia, Leava, man whaaloa tele o te wala au, whaaloa tuai, mo lau saunoanga o tū. It is with my great honor and respect to now humbly call upon the Honorable Prime Minister of the Independent State of Samoa, Honorable Fiamena Minta Afa, to deliver the keynote address of today's momentous occasion. Sunga le T.A.T.E o Samina, la sunga mi pone i Sara, a Samoa, ia a o le Tupua wau fo i o le whakasa. A whio tō whionga i Minsta Kabineta, Minsta Ramo, la whionga i Suifongi Talai, ia mawhipule mamalo o Parmeno. Ia o supo i tātou paanga mai whafu, sui mai vaina SS o tātou tunu. Ia tainane le paia o Samoa o i o tukana whakupi. I le aba mara whaararo e whaia o sui o malo, e whawheroa e atu i lo o tō paia ma lo o tō malu. Ua mwhaia na tātou whatasi e Mulinu'u, le whaalau roa ina aroa ia, o le tātou Taiala, mo le Lumanai Manuia o Samoa, T.A.T.E, mo le tausanga T.A.T.E wafe o sutasi o fulua, se o atu i le wafe o fulima o fulonu. Ia ai le wheas whamtaranga e whapirwa i whapito atu T.A.T.E o Saminga, le sunga i anu pone, whaftai mo le whawhawhawha. Taiala ina ai ia tātou mawhawhawha, i le nei whanau lua tāua. Whamanatu mai anu tātou, ia le alofo le ni. Ia, o le ane tātou teitai, ia peo iunu. Peo wa manau iuna i whaungare, manu se o tō sāwa le tua i whaero whiuna. Ia, ia tātou mawhawhau, te o tātou nau fo i nāmea. Whaero tō sāwa, e fufo ai ki te lo whawhitau i o whengai tātou. Whapitoa se whamutaranga whawheroa i tātou whewhea. Ia, T.A.T.E e pa ia o le whakauna le atu. A le sunga ia me pone, o le si ofisa lea o le malo, sa ngā kue ni tāna ruenga o le tupe, o te manutua. Ai rei whamawai ma o atu i marua i o le balawina. Se tasi le nei o au-auna na lue mani whamaoni. Ia, mai ese lava i e balawina. Te iona e atu marua e le lamata o se tui, te utupe. Ia, ale mo mai e tu, o e tu le oa i e no balawina o le te utupe. Ia, lau sunga te ta,
ese lava e bala wina a whapeo leo bala lea tautui nai ngā le tua ngā tau te talo ia whamuia le tua i ngā pena ma le tuwhinga ia ona toi fwoi mai ei lea i tātou whanau loa o le nei lo mina o lo o whailoa me ni noai Taiala ma fufuanga o lo api ei le whamua mo ngā T.A.T.E a Samoa mo le isi 5 tausanga whaatupe o Lumanai. O le sini au tū o le nei Taiala, ia whaana waaina a la rafanga, whaamausari le loto I whale, ma whaamaite le whaatupuna ia o le tamau aina. O le taunuunga o le nei whaamoemoe, o le a whaata oto ai ala ina ia ausia ai e tātou waaina taulai, o le a turi matai, ina ia tausia le nofu whaarifani, le saunga le mu, ma le sautonga mō tamatauma. O loo o I tātou nei I teni whainatā, e le tutupu mua. I le lua tausanga taruai, na tātou mōri mawina uma le whaamaioti o loo awhiai rangi Atua. Ma o loo whaama pēa o nā whianga I le suifuanga, o tupe maua au tātou tangata, ai mai se o le tamau aina o Samoa. O le ala lea ua mātou nauna wai e whaanga wa aina o tātou nuku ma la whanga. Ina ia mawhai ai o na soifua, ma ola I nei tūlanga le motunu o loo I ai le rolani, whaapea whaawaina te tau o awa noa e maua, e whaatupula ia ai o lātou Atinae. O se whanau ta inga o le whao Sofia no nā, e whaatupula ia o te mau ainga I o tātou tangata. Ai peta, e le mawhai o na ausia le nei whaamoemoe e tangata taitotasi. E mo mia le tātou ngā rukue so tau au I tutonu o nuu mawhiwana. O le whaso ai, ma le ngā rukue whatasi. Ai mai se o le loto e tasi. E tāua tele I le nofu whaarifani, ma le whaa soa ina o le manuia I tutonu o tātou mawhiwana. E mana mi ai le whaina whapaanga mālosi, a sui umma o waenga maoti, ma tātou paanga mai whafu. O le tātou tu whatasi. E mawhai e o le tātou whausia se ala, e a ngai le wha mausani ina, o le whatupula ina, o le tamau aina ngā whatau maina. O le Taiala nei, T.A.T.E sa, o loo whaamutala mai, o loo whaamutala mai ai, Taiala autu e 5. Mua, whaareleia le Atinae o le soifuanga la te. Lua, whaalautele ina o le tamau aina mga whatau mai. Tolu, saunga le mu, ma whaatuatua ina o pūlenga ni hei. Lona whaa, o le sesio manga malukupu ia, o suino o le tala. Ma le lona lima, tūlanga I ngā ruenga ale mālo, māti na T.A.T.E. O Taiala Atasi nei, key strategic outcomes. O loo whamai rio mai ai tūlanga I waenga whamua, key priority areas. Waenga ua ape iai le whātāua, ai mese o taununga expected outcomes. O Atinae mo le soifuanga lau tero tangata, o loo pito I munga, I le whātātianga o taunu whainga ale tātou mālo. Whātasi ai ma le whausia ina o ala fua, e si itia ai ala wā, ma le tomai. Whaititia le tūlanga ma le ale o le soifuanga, ma le ana wā atutusa I awa noa e maua mai I le tātou mālo.
O nisi nei o maa whakai. Mo le tuli loa ina o le suefuanga whafualoa. Alo loa ina, ma le whamale ina. E whaalangalanga tene lea I lunga o le whaalau tene ina. O le tamawa ina, ma ia ngā whatau ni mai. Una ia ai le ola he whasoa o Manuia I tutonu o nu'u mawhiwana. A o tumo pere tā ua o tau unga o tātou ngā gwena. A o tā ua, le tā ua o le tau unga o tātou ngā gwena. E tā ua fo I le sirisira tutoa I ai. Ia tātou filifilinga, ma whae unga I awala o le a tātou whaatino ina ai, maunia. E turi mata I ai le au sia o tātou sini au tu. O lea, o le a mātou, whaatau e ngai le puipuia o ai a tatau o tangata. Whaamauti noa le tūlanga o le ame tonu, ma le whaatua tueina o pulenga le le. Whapea, ma le sāilia o whainga whapa anga le e maua ai le Manuia mo Samoa. O lotu maupea le tāua o le tūlanga I le whasau, ma le kanafutau maina o le tūlanga I le si o manga. A wāre le lei fausia o tūlanga mausili o le tātou si o manga. Whātasi ai, ma le whaamarusia o ala fua e mwhai ai o le tari atu, I suwina o le tāu. Whapea le pūlea ina le lei, ma le mtaituina o whaala le lawe mātu ia. I le o ngatasi ai manei fuafuanga. O le asilisila tuto al malo. Ina ia la maluina, ma whaama I te ina ni ati nai ngā ruela te tele ia la fatia. Mausali le tali atu I le swinga o tau. Ma ia mataitu ina le lei nei a seta te tele. Ina ia fausia se whaavae marosi. E tui do ai ati nai te tele ngā whatau meina. I le au te renga, o ngā renga whatino le malo, o le ālima taita ina lea I lana tautinonga, e au fiai, mō mua. Wha lauloa, mauna ia se Lumanai, e ala wa atutusa. Ngā whatau meina, masau ngā lemu. E whaavae I le tātou taritonunga, I le tāua o le whae tupau, le whaaloaru, ia au fia tangata uma, ma matawhai oi, e le ngata mō le isi tangata, a o tātou siu manga. Nono lua, whaatino whainga whapai, e amana ia matari atu I mana oma, ma abanoa mō tātou tangata, ma si tia ai le tūlanga mausari o nu'u mawhiwana I tutonu o le tunu. Tolu, ia malupui le lei tūlanga I tūla whonu, ma tausisia ia te taua tangata unga, ma lola atou sa autonu. Lona wha, le wha marusia, ma malupui tātou tūlanga tau tūla whonu, mō pulenga le lei, wha le maru. Ina ia mauti noa, o lo tāra whea ngai, ma le aunga tonu, na whātu ai, ai maise o le ato anga o ngā mena whai, e tali atu I tangata uma, o lo o lala papa au I tutonu o Samoa. Lona lima, ia whātu kula ia, e whālau te le ina o se tamau ainga, e ngā whatauri maina, ma mausari, Ina ia mawhai na tali atu I afi ngai olu tūlai mai I le laulangi. Ai mai se o whawhita uli manutau I tutonu lava o le tātou tunu. O le āma taituina mai no I o le lei. Le whanasolonga o tātou ngā ruenga whatasi ai o tūlanga I le ngā runga whatasi ai ma tātou waenga ma o te uma. Ai mai se o tātou paanga
o le anafa ma le whatinuina o nei ngā wen. Ua te le se whamanuia ina o le tātou Taiala le nei. Sa maua mai whatalanoanga sa whatinuina ma le atunu. I lona whatinonga, le taituina, ma ngā wenga i le toe lau i rinina. Ma o le a whabae whamoe moe tele i le whaanga soronga o whatalanoanga. Ma o le a whaonga ina mai ai le tātou whataitaina o vaenga maoti o loo i nei mo fuafuanga tau Atinae. I le tātou wholanga, e tulino ina ai le au seina o tau unga o loo mai o i o mai tutonu o le nei Taiala. E eile manatu o le mea mautinoa, o le a tātou whea ngai pēa ma le tau ma whawhitaro, ma taimi e tupu ai le le mautonu. Ai petai, ona o le whasino manga le tangata i le whaso ai o tiute tau ave ma Atinae. O le tātou pulupulu lima, ma tu whatasi o tātou loto, e tāpasa ai le whawhueina le lei o le tātou Taiala mo le Lumanai Manuia o Samoa. E le tau mate i le ete, le mautinoa o le whawhai le leina, ma le sitia ina o le nofu whaalfani, le sautonga, ma le saulemu mo tanataunga. Ia, a vea me a wanoa tāua. E mamoli atu ai le ananga o le whaafitai, ma le whaanga e tia. Ia tātou pa ana umalava sa ma whai o le fisoasoani i sose awala. Mo le tāpenaina ma le whausiaina o le nei Taiala. E awhia ia tātou pa ana o le whaina sui, o nuku mawhianga, o pisidisi ma vaena tuma oti. Whalaputonga o nuku mawhio ana. Whalaputonga tuma oti. Ma ana mai whawhi. Ia whatasi ai ma matanga wena. Whalaputonga uma ale mano. O te whaftai atu, lo o tautua, ma le langalanga sua. E le ngata i le tu whatasia o le neita i ale fōu. Ai o le whatinoina o ngā ruenga, awa le tau unga o Taiala atu, ale atu, ua tuanai atu. O le mātou tatalo, o le awha o pēr tātou ngā rue, so tau au. Ma le whananga mai, ina ia mautinoa le ala tātou te malanga whatasi ai. Awa se Lumanai Manuia, mo te ngata uma o Samoa. O lea o te tuina atuai nei fuafuanga, ale malo o whainoina. O le Taiala mo le Lumanai Manuia o Samoa. Luafe o tasi luarua. I le luafe lua lima lua ono. Mo le whaamaina e tangatauma. Reverend Melipone Isara, Honourable Ministers, Speaker and Members of Parliament, members of the Diplomatic Corps, representatives of national stakeholders, ladies and gentlemen. On behalf of the government, it is a great honor to welcome you all to this occasion, marking the launch of the Pathway for the Development of Samoa, PDS, for the period financial year 2021-22 to 25-26. This document provides the priorities that will shape Samoa's development for the next 5 years. The national plan speaks to one central theme: to empower communities, build resilience, and inspire growth. Realization of this commitment will pave the way for the achievement of our longer-term vision of fostering social harmony, safety, and freedom for all. We live in unprecedented times. Over the last 2 years, we have all witnessed a global pandemic.
one that continues to affect the lives and livelihoods of our people, as well as Samoa's economy. Therefore, we are more committed than ever to empowering our communities so that they can cope with the uncertainties of today's world and make the most of the opportunities as they arise. Our ambition is to inspire and instill growth among all our people. But people cannot achieve this alone. Change for the better requires wide community engagement. Meaningful collaboration and local ownership are crucial to social harmony and shared prosperity within our communities. It requires strong partnerships amongst all our sector stakeholders and our development partners. Together, we can forge a pathway towards sustainable growth and resilience. The PDS describes 5 key strategic outcomes: improved social development, diversified and sustainable economy, security and trusted government, secured environment and climate change, and structured public works and infrastructure. Each key strategic outcome contains a range of key priority areas, commitments, and expected outcomes. Social development sits at the forefront of our national efforts, and our government will forge ahead with measures to build capacities, minimize vulnerabilities, and provide equal access to opportunities. These building blocks for the pursuit of long, healthy, and fulfilling lives depend on there being a sustainable and diversified economy that promotes shared prosperity for and within our communities. While outcomes matter, how we choose to pursue those outcomes is equally as important. We will therefore protect people's rights, ensure the integrity of governance systems, and secure partnerships that can benefit Samoa. Environmental conservation and sustainability remain crucial in building resilience, and we will strengthen measures towards climate change mitigation, adaptation, and disaster risk management. In parallel, we will invest in affordable, resilient, and well-maintained infrastructure, so providing the platform upon which overall sustainable development can be pursued. In summary, the government's actions will be guided by a commitment to, firstly, to promote a more equitable, sustainable, and peaceful future based on our common values of fairness, respect, inclusivity, and responsibility, both for one another and for our natural resources. Secondly, implement policies that are responsive to local needs and opportunities and which strengthen our nation's resilience. Third, to safeguard the rule of law and uphold human rights and fundamental freedoms. Fourthly, to strengthen and safeguard our legal and governmental institutions, ensuring that they are fit for purpose and accountable to all those who live in Samoa. And lastly, to cultivate a diversified economy that is sustainable and resilient to global, national, and local pressures. We will monitor and evaluate our progress in collaboration with our sectors and implementing agencies.
PDS has benefited from extensive national consultations. Its implementation, monitoring, and consequent reviews will also be founded on highly consultative processes and will draw upon the existing sector-wide approach to development planning. Our journey towards the achievement of the outcomes stipulated in this plan, we will without doubt be met with challenges and moments of uncertainty. However, as a people bound by a shared responsibility for development, our collective commitment to the careful navigation of the roadmap that is the pathway for the development of Samoa will indeed foster social harmony, freedom, and safety for all. I would like to express my gratitude and acknowledge all who have contributed to the development of this document. These include all stakeholders representing village communities, the private sector, civil society, NGOs, development partners, and government institutions. I commend all your efforts and generous support to not only the formulation of this new PDS, but also for the execution of the preceding national priorities. We are confident our collaboration will continue to pave a greater future for the people of Samoa. Lastly, I commend our national plan, now called Pathway for the Development of Samoa 2021-22 to 2025-26 to you all. Soifua Manuia. Apia, Tamasese, Tamasese, leo mautu watu so tung bala e alfa mo le yasu sanga mata mo fia de fiunga le al mio Samoa na fiunga fia me na ni tafa sa família le tua na fiunga wa T.A.T.E no Samoa malo fa aftai na fiunga e tu sai ma por kalame na banole ne tu na tu le fiunga le ministra tupe o fiunga mi pola na rosa ala no yomo o le lotina lo io li bine stala lo ia le fa lo ino Taiala Mulinu'u Samoa tula e maranga para na o T.A.T.E mai na tafa i oi o tuina mai ni fo le aso ele fata muina le nei T.A.T.E ya vea bele nei ya no ai mai sina sa ko fo e nei fo fa mo moina le Taiala le nei wa fa ai moina le Taiala mo le Lumanai Manuia Samoa mo le lima ta Samoa wana o se tusi o lo tu o iai ma fo whaunga lau te tele o whainga ngalo fo maana pa ai ma tau la ma le whaamoi moi pina ia awane a bea o na o se tusi o ma fo whaunga ai ia bea o se tusi ia bea ma ai ma tau la o se whaamanatu pia você está falando, você está marite, você está falando. Aí eu lembro que você sigue na Taua, e a Tupua, e a Atinae, mas ia gairo na Taua, e a Apia, e Lumanai Manuia, o Tamasese Samoa. O aí Atinae na minha fofão,
o le tani o tātou oe. A mata mai e ke mata mai te kālemia mana kapeneta. O matana wenga uma. O tātou pāanga lo wanga le mai. O tamata nuku. O tamata pai pisinisi tuma oti. O tamata nuku uma o Samoa. Ia, o le maluenga le o tuina mai. Ia, o le otina le lipini. Ia, o le whaelonga. O le atoanga le nā mawhawhama. Ai o le tiki ina ma le tulowe ngana. Ma le whaali ina. Ma vaila ina. O loo momoli atu waise pe ata Mulinu'u. E le mawhaina whaatino le mawhawhama la lau T.A.T.E. Se i longa o wha maa io na wahenga na iti. E le tata koutu e lima. Ia o te wala au whaaloalo atu. I lea whionga te mai te kālemia manu kapeneti. Ia whio o mai te. Ia wa uma o tāpena. O wa kākowe a mata mea. Tātou te oti aloa ia tātou lipini. A mata i tātou Taiala. Ma whaaloalo. Ia mai mana i. Sui fonga te tarai, leo ai atu e leo. Paa mai te fonga te tarai. E whaare paa matamua. Kia mai. No, tāpena ua tātou se lau. Ia tu au mai se pati tene le nā ki sai o tāua ia. Ma lo whakatai ni tai o tō whionga. Ia whapeo ni tiki whai nā tua tātou kopi tai kasi o le tātou Taiala. Mo tātou kumarawa o le mea. Ma rā whapeo whio tui ngā tūru mo le tātou kena ka whai lana. Mo so se isi a me whai o rā tātou maina le tātou Taiala. Le malatu tau se kusai ma tātou pokalame, mai ai gire tātou pokalame aloa ia. Hai tātou te whatinoina le koina le tātou wata i mone. Ma tāni whāwara ara se whamaru skino mama. Nea leo vai mai i whai ma whonga o le mole le whionga ministra pupe. Mo le toia nā whakatai o sunga whawhiangaina. O whionga tukatai pālimia. Whionga ministra kapeneta. O whionga sifon whanai, ma le malo sifai Mulinu'u o tātou whakase nei. Ai āna malo sa mō poto o tātou whamoimoe, whakatai a whiomai. Kai so watu leo, kai Mulinu'u, wamafua, tāna whingeri. Muliau loina e le tua o tō tari watu o tō whionga i o tō tūte, o whaiwa, o tō e le reasu. Ana lau, le tua ala, tika luku i ofisa. Ai ka kalesia fa te Mulinu'u. Ai a tele atile pele di ino le tua. Tua luku le ne tu ya la mare se o tua tani statu pe fa pele fa ke mera tua i mau pea. Foi so fu a leona. Ta lo e pele no dana le fa dia. Va foi le. Ta lu koe mai o tu finalo, mai ese ku sala.
Nada foca o papai já foi na faculdade. Vamos alifar e continuar para continuar a trocar and thank you, distinguished guests, ladies and gentlemen, for your presence. We are now come to the end of our program today. Our team will be giving out one copy each of our pathway for the development of Samoa for everyone here today. We will also have it on our Ministry of Finance website, as well for everyone and anyone to use. Before our group photo to be taken up here on the stage and enjoying our light refreshments, I would like to take this opportunity on behalf of the Honorable Minister of Finance to express our sincere gratitude to Reverend Upolu, Honorable Prime Minister, Cabinet Ministers and Associate Ministers, Deputy Speaker of Parliament and all members of Parliament, members of our diplomatic corps, and all distinguished guests gathered here today. Thank you again for joining us in this very important occasion. As we leave here today, may the Lord's protection and guidance be upon you all. In whatever role, in whichever area you have been called to serve, may it be all done for His glory. Ladies and gentlemen, I wish you all well for the remainder of today, and may you all have a blessed and a safe weekend ahead. T.A.T.T.E, Manuia.
I le amana ia o tātou tangata. O soifua manuia o tātou tangata. O soifua maroina. O soifua o oina. O soifua sauna le mua o tangata. So e pe e ave ata mua e tangata. Awa e mauti mua e whainga malo. Mana pia mata mai te whāra. Atinae tangata. I te mau a inga leo so se atu. Wati inga ko la leo sa. Te lele wa tali le se wa inga lo si mua. Ai ta ngai mai e le miliona leo lo ta pisa i nei ia le atu mua. Ta kono totu wa nei le miliona ko leo ta ati al te nei. Se sa mua o fela o ta ati al tonu mua ia le ta ule te nei. Ai tato miliona o lea ua whaai loa koe ma whasala wa tātou wa wanoa whawhainga luenga I tutono I tū mālo. Ngā I lava lea I tātou I tū mālo wa mai ana restalaina. Lona winga o lea lava wa ngai o I tātou wa fo I tātou Atinae lea o loo ave I koi wha mua mua tātou whainga mālo. O lea wa whaasolo ina whasala wina I tātou wa wanoa le executive officer. Ia o le project officer, ia ma le office assistant. Mantua foi lao a wanoa I e tolu, o wanoa I e tolu. O loo whaawhainga luenga I nai lava tangata o le tū mālo lava ia, I to tonu o le tū mālo. O loo stapena foi le tātou banners whaapitoa, e iei foi le pisasi ma le sui o komiti. E we whaatino ia foi ia whaatatanuanga ia, le interview o maenga ia lona winga. O tū mālo umai, o lawa umai aristala te nini. O la walu whasalanga. Lai foi wa invite ia wala au dia fo ie o totono I tū mālo tama whānau. O loo iai le angawaa. Ma le poto māsani ia ngai lava le whaatinonga le o ofisa I tū mālo. Ia o loo ave iai le e o mai e apalai e whaatumu fo. Ia o se wanoa tāua. E mawai fo ia luenga ale tū mālo. Tangata lava lo I tutono le tū mālo. Ia mautinoa le isi Taiala na. Ia mautinoa o le tangata o lo ono fo mau tutono le tū mālo. Ia, mai pālota fo I tutono le tū mālo. Mai le lima skuta se tū mālo. O te roa o ngana mta o kuru tanga pema mistati. Te sile pelo ke fia ne tū mālo mai o mistati. Ia, atono leo laka le luase fulu. Luase fulu ia tū mālo ia le wafo. Ia wai pe ia ngai lava ia le whaatumunga o tātou form se le komiti. Ona le isi me pitsilin tawa ia tau ona saini mo komiti le sfulu lima mantu ko sufa al komiti ia se fulu lima ile faipule fo ia fo lo ave mtai tai fono tātou komiti le Tatai lo fianga me fa yuma la vel malo pe te lan patino ne Samoa ia la fuolo pataksan mai mo te le sta fa ia se fo fuanga mo le Whailo le tātou Taiala le motutele. Ia, sao lele lava le saunoanga. Mantua fo le Taiala le nei na ta amilo le tātou mtanga luenga whatatanoa au mai ia finangalo fo I o le atunu. Ia o le ele fuafuanga fo ia I le tātou whainga malo fo. Ia e malanga I le asfaraile. O le asfaraile le ele fuafuanga I te tālalo ia fo le tātou Taiala I sava. O ngai tā ua o le Taiala mua le nei le tātou whainga malo fo. E au na no foi ma sila fia le malo le atunu o lo alana mpapa au se va. Te se ba mau yes no e Samoa I pa mata. Paptai le ava noa lo fionga ile. Min staff ma lo fo tu sai ma le fa mo le botini le so. Ava paptai. Malo.